Ja se zovem Begzada Halilović, živim u Srebrenici, završila sam pravni fakultet u Srebrenici, 87. sam godište, u Srebrenici živim 2002. godine, zaposlena sam na određeno vrijeme. Jedino što mi se dopada jeste priroda, znači svjež vazduh, to što je dobro za, kako bi se reklo, za zdravlje. Način života u Srebrenici, pogotovo za omlade. Nema nikakve perspektive za život. Da više obraćaju pažnju na mlade, to jest da zapošljavaju što više mladi kako mladi ostaju u BiH, ne da idu van zemlje. Prva odluka jest da zaposla mlade, to bi bilo, da ne idu samo dalje. To bi bilo vrhunac mog. Samo da imam jedan dan, znači da ja vladam, kako bi se reklo. Bolju za život i perspektivniju za omladinu.